Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Swi tikomba nga ku xiyimbeleri Psychology Mabyongo Jimmy's a lava ku vuya egen'wini hi ku tirhisa xiyimbeleri Mr Post. U tshikelela ku vula leswaku hi N'wendzamhala u ya humesa album leyiwani a nga ta yi tirha na van'wanyana ku katsa Dlaya Nyoka na Mapele the Boss. Naswona u tshembisa leswaku eka album leyi nga ta huma hi N'wendzamhala swa boha leswaku a ya bifa. Hi swi tiva kahle leswaku Mr Post i nqambi yo sungula leyi hi nga vulaka leswaku Psychology a nga fika a yi bifa ka album leyiwani hi ku kombisa leswaku u ya humesa tele makorhweni kumbexana leti nga tumbela. Kambe loko hi langutini swi tikomba nga ku Psychology Mabyongo u lahlekeriwe hi fan base kumbexana hi valandzeri vo tala. Hi ta tsundzuka leswaku loko a ta va tirhisana na xiyimbeleri Dr Joe Shirimani malembe ndzhaku u kumeka karhi a rhandziwa swinene hi vaseketeri. Kambe ku fiki laha Psychology Mabyongo a nga fika jikela xiyimbeleri Dr Joe Shirimani a kombisa leswaku yena u ya chama piano, hi laha a nga sungula ku va a lahlekeriwa hi vaseketeri vo tala kumbexana hi fan base. Ivi a tlhela a vuya exigazini laha nga fika a tirhisana na xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu, laha hi nga vona xiyimbeleri Psychology a kuma seketelo lowukulukumba hi ku va a tirhisana na xiyimbeleri Mr Post. Mi ta tsundzuka leswaku ti-album timbirhi leti a nga ti humesa karhi a tirhisana na xiyimbeleri Mr Post ti kumi seketelo lowukulukumba hambi ka swiyenge swa mabulu swa ku xavisa vunanga. Ti-album leti ti fiki ti tirha kahle swinene. Kambe u lo na hambana na xiyimbeleri Mr Post eka album leyi nga huma kwala ka lembe ra 2024. Hi swi vonile leswaku Psychology swi fike swi nga n'wi fambeli kahle loko swi fika eka vaseketeri, laha a nga tlhela a kombisa leswaku fan base ya yena yi n'wi lahlekerile, laha a nga kombisa leswaku se u le ku tivumbeni hi vuntshwa kumbexana ku va a ti akela vito hi vuntshwa hikuva a ti yimela hi yexe a ti endlela swa yena a nga ha ti tshegi hi swiyimbeleri swin'wanyana. Leswi hi nga vulaka leswaku i mhaka ya kahle leswaku munhu a kota ku va a ti yimela hi yexe a nga ti tshegi hi swiyimbeleri swin'wanyana. Kambe loko hi yingisela mavulavulelo ya yena eka mikandziyiso leyi a yi endlaka swiyenge swa mabulu hi ku hambanahambana ka swona, swi tikomba Psychology a fundze vukarhi kumbexani a ri na leswi n'wi dyaka naswona u lava ku swi humesela ehandle. Naswona leswi swi n'wi dyaka u tshembisa leswaku u ta swi humesela erivaleni eka album leyi nga ta huma hi N'wendzamhala kwala ka lembe ra 2024. Xana mi vona nga ku Psychology Mabyongo Jimmy's loko u fika bifa xiyimbeleri Mr Post eka album leyi nga tshembisa leswaku ri ta huma eka N'wendzamhala lembe ra 2024 swi nga fika swi n'wi tirhela ke kumbexani swi to nyanya ku n'wi mbombometake? Hi ta tsundzuka leswaku vanhu vo tala va fiki va n'wi tsakela swinene hikuva karhi a tirhisana na xiyimbeleri Mr Post. Loko se a jikela xiyimbeleri Mr Post a sungula ku va bifa, xana swi ta n'wi onhela kumbexani swi ta endla leswaku a kuma vaseketeri vo tala ke? Hi ku swi tikomba nga ku eka game ya vunanga bya Xitsonga loko munhu a lava ku hatla a tekeriwa enhlokweni u fanekele a bifa swiyimbeleri leswi nga na ndhuma. Hi ta va hi va vonile vanhu vo tala va karhi va pfuka xiyimbeleri Benny Mayengani the President ku endlela leswaku va ta kuma ndhuma. Vanhu va ku fana na va JP the Caterpillar va endli vuntswaka eka xiyimbeleri Benny Mayengani the President ivi swi va nghenisela ndhuma. Se mi vona ingaku Psychology na yena swi nga fika swi n'wi tirhela ku va a pfuxa vito ra yena ke? Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaga.